Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ugiye kubana nanjye Bosco tugiye kugaruka amakuru n'ibiganiro bigezweho biza kwibanda kandi bigaruka kenshi ku byakomeje kugenda bivugwa mu bice bimwe. Aya makuru araza kutwerekeza ku nkuru zivuga yuko kuri ubu bijyanye n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutakaza umuyobozi Madame Bintou Keita bongeye kubona umuyobozi mushya. Naho kandi ihuriro ry'abarwanyi baba 23 rirashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza ibitero ku baturage, aho iri huriro ngo ryasabye amahanga kwita kuri icyo kibazo. Ibi bibaye mu gihe kuri ubu ngubu hari kuvugwa imirwano mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Karehe. Iyi mirwano bivugwa ko yatumye abaturage benshi bahunga ndetse ihitana na benshi bagize umutwe wa 23. Ni amakuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana. Biravuga ko umuhanda icyerekezo Goma Bukavu wamaze kuba wafungwa ku mpamvu zikomeye cyane. Turaza kugaruka ku ifungwa ry'uyu muhanda. Ubu ngubu abajya Goma bavuye Bukavu ndetse n'abajya Bukavu bavuye Goma, izi ngendo zikaba zamaze guhagarara. Turaza kureba impamvu nyamukuru yateye iki kibazo. Naho kandi biravuga ko abarwanyi bo 23 mu duce twa Walikale na Masisi bakomeje kongera ibikoresho n'abasirikare, ibishobora kugaragaza ukunyuranya n'amasezerano ya Doha ndetse na Washington, kwa byateza n'ibibazo bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yishibiye intambwe abakinnyi b'ikipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse gutera ubwo berekezaga mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, abaha ibihembo bigiye bitandukanye birimo imodoka ndetse n'amazu. Turaza nabyo kuba twabigarukaho muri amakuru tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Nk'uko bigaragara turareba situation y'ibice biri kuberamo imirwano muri groupement ya Ziraro ndetse na Buzi. Kuri ubu ngubu bivuga ko abagera ku 13 bamaze kuba bahunga iyi mirwano yongeye kumvikana kuri tariki ya 7 Mata guhera amasaha mu gitondo kare cyane nibwo imirwano yatangiye. Turareba kandi situation iri kurangwa mu mujyi wa Goma ndetse n'ingaruka byagize ku ifungwa ry'umuhanda Goma Bukavu. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabiva imuzini muzingo. Ni mu gihe abarwanyi bafite 23 bameranye nabi barimo gusubiranamo, abo bita General Budu Wingaruye ndetse na General Sultan Emmanuel Makenga kuri ubu bakomeje kugenda basubiranamo. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabigarukaho, ndetse icyo usabwa gusa ni uko waramaze gukanda subscribe cyangwa se s'abone, ubundi ukaba ugiye gukurikirana aya makuru mu buryo bwiza kandi rwose busesuye. Kuri mikoro rero ni Bosco nk'ibisanzwe uko nakomeje kugenda mbikubwira, ariko kandi nibutsa abantu mu dukurikiranye muri mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, hano mu karere rwose namwe n'ahandi mu gihe buri mu mpande zigiye zitandukanye, ko mugomba gukanda subscribe cyangwa se s'abone hano kuri Region Info. Ikindi kandi nababwira hejuru y'ibyo ngibyo nuko mw'abantu mwe mugomba kuba mwasharinga cyangwa se mukarayikinga aya makuru, turushaho kuzamura like, nta kintu bitwaye. Ibitekerezo byanyunganizi nabyo turabyakira, ibi ni ibintu busanzwe muzi. Hejuru y'ibyo ngibyo ushobora gushyira imitima muri comment, ubundi tukarushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Katwinje mu makuru rero. Kuri ubu ngubu ibintu bimaze kuba byahindura isura rero mu buryo bugaragara. Reka mbanze mvuge iyi nkuru mumenye n'isoko yayo cyangwa se naho ibintu byaturutse mbere yuko twinjira muri za Nyamugigima, imiripuko ndetse n'imigundano. Bati umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Goma unyuze ku muhanda nimero Route Nationale 2 wafunzwe burundu, ufungirwa mu gace ka Bushushu muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko ikiraro cya Rukungura gisenyutse. Ibi byabaye bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace kuri iki cyumweru tariki 5 Mata 2026. Bivuze ko uyu ni umunsi wa kabiri, ni umunsi wa kabiri rwose uyu muhanda ufunze, icyerekezo Goma Bukavu kitarimo gukora. Kuva ikiraro cyasenyuka abarwanyi ba FC23 nta kintu barakora.
Uretse ibyangiritse mu bikorwa remezo, abaturage batuye muri ako gace bavuze ko hari n'igihombo gikomeye cy'ubuzima bw'abantu. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'abayobozi b'ibanze agaragaza ko nibura abantu 5 batwawe n'amazi y'uyu mugezi. Kugeza ubu imirambo yabo ikaba itaraboneka, batanu bahise baburirwa irengero. Tuyanganisha rwose imiryango yabo. Icyakora perezida w'umuryango wa societe civile muri aka gace ka Karehe, Benjamin Mungazi, we aratangaza ko umubare w'abapfuye ushobora kuba uri hejuru, aho avuga ko nibura abantu 8 bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'ayo mazi. Iyi mvura kandi yangije byinshi mu buzima bw'abaturage, kuko yangije imyaka mu mirima, isenya inzu z'abaturage ndetse inatera imyuzure mu bice bitandukanye byegereye uwo mugezi. Abaturage benshi basigaye badafite aho bejye ku musaya ibyo kurya ndetse biturutse kuri iyi mvura. Yewe mwabantu mwe, societe civile muri ako gace irasaba ubuyobozi bw'igihugu n'inzego zibishinzwe kwitira gusana ibiraro byo ku muhanda Route Nationale 2 cyane cyane mu bice bya Karehe bikunze kwibasirwa n'ibiza, kugira ngo ubuhahirane n'ingendo byongere bisubukurwe. Biragaragara ko umuhanda Route Nationale 2 ari ingenzi cyane mu buhahiranire n'itumanaho hagati y'intara zitandukanye, n'uvuga Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Bityo ifungwa ryawo rikaba rifite ingaruka zikomeye ku bukungu no ku mibereho y'abaturage. Umugezi wa Rukungura wanyuze mu mudugudu wa Bushushu mu gace ka Mbinga y'Amajyaruguru, usanzwe ari umwe mu migezi ikomeye muri Karehe, ariko mu bihe by'imvura nyinshi ukunze guteza ibibazo bikomeye nk'ibi byibasira uduce tugiye dutandukanye. Ubwo rero ibyo bimaze kubaho, iki kiraro kimaze gutwarwa n'uyu mugezi, byahise bitera ingaruka ku muhanda wahise wifunga. Ubu ngubu Goma Bukavu umuhanda wabaye block. Ibyo rero tuhita tubivaho twihuta cyane dukubitira kuri aya makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri agaruka ku birwano n'ubundi iri kubera muri utu duce tutiriwe tuva muri Karehe. Mbere uko twerekeza ahandi, reka ibya Karehe tubisoreze rimwe cyangwa se tubipfundikirire rimwe, dushyireho umupfundikizo rwose tubifiningize. Karehe uduce twinshi ngo twaba twibasiwe n'imirwano ikomeye cyane, aho bivugwa ko abagera ku 13,000 bose kugeza kuri isaha ubu wumva tuvugana magingo yangaya bamaze kuva mu byabo. Umutekano wakomeje kuzamba mu buryo bukomeye, ndetse ngo ibyahereye ku wa mbere tariki 6 Mata mu gace ka Ziraro muri shofero ya Buhavu muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi bose 23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo. Nkuko amakuru atangwa n'ibitangazamakuru byo bitandukanye bivuga, iyi mirwano yadutse cyane cyane mu midugudu ya Kusisa ndetse n'abita Nyarugusha, ku bice bya Buraza ndetse n'abita Ruramba na za Bushenge. Indi mirwano nayo yabereye ku murongo wa Kaziba, Katare, Kafufura, Katanga, aho yibasiye cyane uturere twa Buje ndetse n'abita Bushuguru Buje. Ku rugamba abarwanyi ba M23 bari bahanganye n'imitwe ya Wazalendo itandukanye igizwe n'imitwe y'imbere mu gihugu iribo Kopako iyobowe na Kirikico Mirimba Mwanamayi, icyo bita MCDPIN ya Grevese Simiringira, ndetse rindi yobowe n'uwo bita ngo Haguma Kanyegwenye Kanyengwenye. Uko amasaha yagiye yicuma ku manywa y'uwo munsi, ibintu byatangiye guhinduka bigana ku ruhande rwa M23 agana saa 10 z'umugoroba. Uturere twinshi twari twamaze kugwa mu maboko y'izo nyeshyamba, harimo Kaziba, Katare, Kafufura, Katanga, Manama, Buraza, Bushege ndetse na Ruramba. Uko gukaza imirwano kwateje impunzi nyinshi z'abaturage zihunga ingo zabo. Abaturage baturutse mu duce twabayemo imirwano ndetse n'utundi duce duturanye nka Kashebere, Tushunguti, aho bita Rushuro, Kirambo ndetse no bita Bunyangungu barahunze ari benshi bashaka ubuhungiro. Abagore, abana bafite ubumuga ndetse n'abagabo benshi berekeje ahitwa Miyanda mu gace ka Burembwe, hafatwa nk'ahantu hizewe kurusha ahandi muri iki gihe. Icyakora ubuzima bw'abaturage bahunze buragenda burushaho kuba bubi. Imiryango myinshi irarara hanze nta nzigira, idafite ibiribwa bihagije cyangwa ubufasha bw'ibanze, bigatuma bahura n'imvura n'ibindi bibazo by'ubuzima.
Hagati aho amakuru akomeje kuvugwa ku buryo budashidikanywaho aragaragaza ko inyeshyamba za M23 zikomeje kwerekeza ingabo zazo mu gace ka Tushunguti ariho hari icyicaro cya groupement ya Ziraro giherereye nko birometero 7 uvuye aho imirwano yabereye. Muri rusange uko ibintu byifashe muri aka gace ka Karehe birahangayikishije cyane, aho abaturage bakomeje gusaba ko hakwihutirwa igisubizo cyafasha kugarura amahoro no kurinda abasivili bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'iyi mirwano. Urabyumva? Aho ngaho ni hehe? Aho ni muri teritwari ya Karehe ku munsi w'ejo ubwo byari ku itariki 6 z'uku kwezi niko byari bimeze. Sasa rero ubu ngubu kuri iyi tariki ya 7 biravuga ko imirwano yahise ikomeza mu gitondo cya kare masaha ya saa 11 rwose, nyoni zikivugaho itakatari n'ubundi mu misozi ireba Rumbishi naho bita na Ziraro ndetse na Buzi muri izi groupement zombi uko ari ebyiri. Ikintu bita Imiripuko na za Nyamugigima ngo yari ikomeye cyane. AFC 23 yacaneweho umuriro. Wazalendo haje Wazalendo bakomeye cyane maze bahita bigaruriza iyo myanya. Biravuga ko ariko iyo mirwano nubwo yabaye yatumye abasaga 13,000 abaturage basaga 13,000 ni abantu benshi cyane ngo bahise bahunga mu rwego rwo gukuramira ndetse no gukiza amagara yabo bahunga iyi mirwano. Baragenda rwose. Hanyuma ubu ngubu mu makuru aturuka ngaha nkuko bigiye hanze rero na bamwe mu bayobozi bamaze kuba babitangaza cyangwa se bashyira hanze ukuri kw'aya makuru. Ubwo ndavuga mu by'ukuri abashinzwe kuvugira igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkubwire amakuru nyirizina y'ibyo bamaze kuba mu by'ukuri bavuga. Kuri itariki ya 7 bati Karehe mu igitero cya M23 cyaburijwemo. FARDC yahise yitambika igitero cya M23 yagabwe kuri imwe mu mitwe Wazalendo yagaragaraga muri ibi bice ibasha kwigarurira uduce tugiye dutandukanye. Ku munsi w'ejo nibwo M23 yagabye igitero kuri munsi wa none M23 ihahuriye n'uruva gusenya. Bati FARDC iratangaza ko yaburishemo ibitero by'iterabwoba byagabwe n'umutwe wa M23 ufatanyije n'abawushyigikiye byabere mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Byari byagabwe ku munsi w'ejo tariki 6 nkuko byasobanuwe n'umuvugizi w'igisirikare urwego rw'ibikorwa bya Sukora ya 2 mu majyaruguru n'amajyepfo ya Kivu bita Lieutenant Meya Gibe Jerime ngo abo barwanyi bagabye ibitero mu duce twa Tushunguti, Katare Centre muri groupement ya Ziraro muri shofero ya Buhavu mu karere ka Karehe. None ngo habaye ibindi bitero mu duce twa Kisheyisheyi ndetse na bita Bindano muri groupement ya Mubuku. Ibyo bitero ngo byo babira byivu. Uyu muvugizi yavuze ko ibitero byagabwe mu buryo budatoranyije aho byibasira bigahungabanya cyane cyane abasivili. Yongeye ko mu bihe bya vuba intego y'ibitero isa n'ibanda ku kwinjira mu gihugu no kwigarurira ibice bishya aho kuba intambara isanzwe yo gufata ibirindiro byihariye. Gusa FARDC ivuga ko yakoresheje uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho maze ingabo zayo zikorera muri Sukora ya 2 zigaragaza ubunyamwuga mu guhangana n'abo barwanyi, zibasha kubasubiza inyuma no kwirukana mu duce dutuwe n'abaturage bari bafashe. Nubwo ibi bitero byagiye byiyongera, igisirikare cya Kongo kivuga ko gikomeje kuba maso kandi kiyemeje kurinda abaturage n'ibyabo, hubahirizwa n'ingamba za diplomasi zashyizweho na leta ya Kongo no mu muryango mpuzamahanga mu gushaka amahoro arambye. Umugabo w'izo ngabo muri ako gace Colonel Kisembo Isingoma Benjamin yamanganye byimaze ibitero, avuga ko bikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivile b'inzirakarengane ndetse yanasabye abasirikare gukomeza kurangwa n'ubwitange n'urukundo rw'igihugu kugira ngo barinde ubusugire bwa Kongo. Aha aya makuru agaragaza ko nubwo imirwano ikomeje mu bice bya Karehe, igisirikare cya leta ya Kongo kiravuga ko gikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro hagamijwe kugarura umutekano muri aka karere nyuma y'uko kari kibasiriwe n'imirwano. Aho ngaho ni muri Karehe. Ubu muri Kivu y'Amajyaruguru AFC 23 yongeye igaragara mu ruhame
ivuga ko ngo rwose ngo imerewe nabi ndetse ngo n'abaturage. Ariko mbere uko tubigarukaho, reka tukubitire mbere ko tujya muri Kivu y'Amajyaruguru, reka twumve iby'aya makuru asobanura neza iby'umuyobozi mushya wa MONUSCO. Uyu munsi kuwa kabiri tariki 7 Mata 2026, umudiplomate w'umunyamerika bita James Swan yatangiye kumugaragara inshingano ze nk'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi mushya w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni buzwi nka MONUSCO. Atangiza inshingano mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwacyo. Ishyirwaho rije rikurikira icyemezo cy'inama y'umutekano ya Loni cyo mu kwezi k'Ukuboza 2025 cyavuguruye manda ya MONUSCO kugeza ku itariki 20 Ukuboza 2026, ndetse kigena uko izashyira imbaraga mu guhangana n'ihindagurika ry'ibibazo by'umutekano biri ku butaka. Manda nshya ihuza ibibazo rero bitandukanye n'izo manda zabanje. Icyemezo nimero 2808 cyahagaritse by'agateganyo gahunda yo kugabanya buhoro buhoro ingabo za MONUSCO. Ibi byatewe n'uko umutekano wakomeje kuzamba cyane cyane mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje gukaza umurego. Muri iyi manda nshya, MONUSCO irasabwa gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge hagati y'impande zihanganye, ndetse igafasha mu gushyiraho uburyo buhoraho bwo kugenzura no kwemeza ko impande zubahiriza amasezerano. Iki cyemezo kandi cyita ku masezerano mpuzamahanga aherutse gusinywa agamije amahoro, arimo ayo Washington yasinywe muri Kamena 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'ayi Doha yasinywe mu Gushyingo uwo mwaka. Aya masezerano ashyirwa mu murongo ngenderwaho mushya MONUSCO igomba gukurikiza mu gushyigikira inzira y'amahoro, ngo ari iterabwoba rishya n'ingamba zo kurirwanya. Inama y'umutekano ya Loni yagaragaje impungenge zikomeye ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro, harimo misile zirasa indege n'indege zitagira abapilote zituritse. Mu rwego rwo guhangana n'ibyo byago, MONUSCO yemerewe gukora ibitero byihariye bigamije guca intege no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro, ikoresheje cyane cyane brigade yayo yihariye ishinzwe ibikorwa byo kurwanya iyo mitwe. Byongeye kandi iyi manda ishyira imbaraga mu kurwanya umuco wo kudahana, kurinda abana bari mu kaga no gushyigikira inzego z'ubutabera, cyane cyane mu bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kugaragara mu bice byibasiriwe n'intambara. Igitutu ku mitwe yitwaje intwaro n'ibisabwa mpuzamahanga. Icyemezo 2808 cyamaganye bikomeye ibitero by'umutwe wa M23, aho gisaba ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zivaho bidatinze. Ni icyemezo gikomeje kugaragaza impungenge mpuzamahanga ku ruhare rw'iyo mitwe n'inkunga ishobora kuba ihabwa. MONUSCO kandi irasabwa gukurikirana iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'icuruzwa ry'intwaro no kugenzura ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ribangamira itumanaho rya GPS rikomeje gukoreshwa mu bice by'intambara. Ku rundi ruhande, inama y'umutekano yategetse ko hagomba gufatwa ibihano ku muntu cyangwa umutwe uwo ari wo wose wagaba ibitero ku basirikare ba Loni cyangwa ku bakozi bayo, ndetse isaba ko MONUSCO ihabwa ubwisanzure busesuye bwo kugenda no gukorera aho bikenewe hose. Uyu muyobozi asanze MONUSCO ifite inshingano ziremereye kurushaho zisaba guhuza ibikorwa bya gisirikare, diplomasi n'ubutabazi ku baturage. Azasabwa guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu gihe kimwe anashyigikira ibiganiro by'amahoro no kurinda abasivili. Bikaba bigaragara ko afite inshingano zikomeye cyane nk'uko bigaragara. Naho tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, umutekano ukomeje kuba muke mu majyaruguru y'akarere ka Walikale, ndetse no mu majyaruguru no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka ku baturage ndetse n'inzego z'umutekano agaragaza ko M23 yongeye kwimura ingabo zabo ndetse no gukaza ibiniro byabo muri utu duce. Nuva muri Walikale, aya makuru avuga ko kuva kuwa gatandatu tariki 4 Mata abarwanyi 23 batangiye kongera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu duce dutandukanye dufitiye akamaro kanini uyu mutwe. Muri twarimo agace ka Bukumbirwa ndetse na Ihura two muri groupement za Ikobo na Kisimba muri Walikale, ndetse na Maremo mu gace ka Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi. Amakuru ava mu baturage bo muri utwo duce agaragaza ko imyitwarire y'izi nyeshyamba ijyana n'ikorwa by'imirimo yo gutegura ibikoresho n'ibirindiro bya gisirikare
ibintu bituma hakekwa ko zishobora kuba ziri gutegura ibindi bikorwa bya gisirikare muri ako gace gasanzwe karazahajwe n'umutekano muke. Iyi myitwarire mishya ije ikurikira indi yabaye mu minsi ishize, aho bamwe mu barwanyi ba M23 bari babanje kuva mu bice bimwe na bimwe muri utu duce. Icyakora ubu bisa naho babisubiyemo bongera kwibaka, ibintu byongera impungenge ku baturage bahatuye. Muri Walikale na Masisi abaturage bavuga ko bafite ubwoba bwinshi bwo kongera kubona imirwano ikaze ishobora kubasubiza mu bihe by'imvururu n'ubuhunzi, bagasaba ko ibyo bintu rwose byakumirirwa kure ntibizigere bigera mu by'ukuri muri utu duce basanzwe babarizwamo. AFC 23 imaze gushyira hanze itangazo, ngira ngo durebe ibikubiye muri iyi nyandiko. Bati kuri tariki ya 7 Mata ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryashyize ahagaragara itangazo rigenewe abanyamakuru rivuga ko mu gihe hitegurirwa ibiganiro bishya, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje ibikorwa by'intambara bushinja ko bigamije kwibasira abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi mu bice birimo muri iri huriro. Muri itangazo M23 yavuze ko ngo ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB bakomeje ibikorwa by'intambara babinyujije mu buryo bavuga ko burimo iterabwoba rikomeye. Iri huriro rivuga ko ibyo bikorwa birimo kurasa imbunda ziremereye zitavangura no gukoresha indege zitagira abapilote, bikibasira cyane cyane abaturage batuye mu duce duherereye ku mirongo y'urugamba. M23 yavuze ko utu duce twinshi twibasiwe n'ibindi bitero turimo Rumbishi, Katare, Tushunguti, Mikenke, Masisi, Kadasomwa, Shingisha, Ruyinzi, Mitimingi, Kundondo ya Bijombo, Bijige, Rushimisha, Murambya, Kanogo, Biziba, Mugogo, Kwirango ndetse n'abitaga Paraki. Aho bavuga ko muri utu duce ngo hagaragaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusenya ibikorwa remezo, guhunga kw'abaturage kwa hato na hato ndetse n'ubwicanyi bukorerwa abasivili harimo n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Izi nyeshyamba zikomeza zivuga ziti ngo AFC M23 zivuga ko habaye ngo hari ubuhamya bwo gukurikiranwa kw'ibivugwa, aho bavuga ko biyemeje gukomeza kurinda abasivili bakoresheje uburyo bwose bushoboka, harimo no gushyiraho mu cyo bita security parameter hagamijwe ngo kubarinda. Iyo ni AFC 23 rero, bikaba byavuzwe no bita Lawrence Kanyuka. Mu gusoza aya makuru rero yacu kuri saha, reka nkubwire kimwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana rero, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize itya itegura ishimwe ku bakinnyi bagize uruhare rwose mu kongera gufata iki gihugu nyuma y'imyaka myinshi bakacyerekeza mu gikombe cy'isi. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bati yahembye buri mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru nyuma yo gutsirira itike yo gukina imikino y'igikombe cy'isi cy'umwaka itsinze Jamaica igitego 1-0. Amafoto yatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragaragaza Perezida Tshisekedi yakira abakinnyi b'ikipe y'igihugu Leopard ejo ku cyumweru mu murwa mukuru i Kinshasa ubwo bari bageze mu gihugu. Iri tangazo rivuga ko mu rwego rwo gushimira iyi kipe yahaye buri mukinnyi inzu n'imodoka kubera gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gikombe cy'isi Kagame mu 1974. Radio na televiziyo y'igihugu batangaje video igaragaza imodoka z'umukara n'umweru zo mu bwoko bwa Jeep 4x4 zahembwa abakinnyi cyangwa se Toyota Luxus. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu itsinda K, aho ihuramo na Portugal, Azerbaijan ndetse na Colombia. Umukino wayo wa mbere izawukina na Portugal ku itariki 17 Kamena uyu mwaka. Mu mikino y'igikombe cy'isi izabera muri Mexique, Canada ndetse na Amerika. Ubwo rero muzabe muhari dushyigikira ikipe ihagarariye aka karere rwose, ihagarariye aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Buri umwe wose buri arasabwa gushyigikira ikipe. Ngayo nguko rero, reka bashimire mabwire mwakoze cyane kudukurikirana. By'agaciro kandi n'ingenzi kurushaho kubana namwe mu biganiro amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, aho tuza gusubira mu masaha ari imbere turatura n'ibindi bigezweho. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugenda muryoherwa n'ubuzima. Ciao ciao, hasta la vista.